Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luqhuba umhlangano wamalanga amabili ngenhloso yokuguqula imithetho yokungena lokuphuma kwabantu kulelo lizwe. Umhlangano lo ongena wabaphathintambo bamazwe eSADC kuguqela leZimbabwe ulakho ukuletha inguquko enkulu kule mithetho okuyinto ezathinta kakhulu izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezethekelela lokho kuhlala kwele South Africa. Phansi kwalo mthetho uhulumende ufuna ukuqinisa uhlelo lokwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni. Lokhu uzakwenza ngokubumba iqula elihlanganisa bonke ababona ngezomvikela lokulondolozwa kokuthula kube yibo abalinda umngcele. Phathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba utshela amanxusa angena lumhlangano ukuthi lo mthetho bafuna usuthise indingeko zelizwe kuqala bese ke ukhangela ezangaphandle kwelizwe. Morally, we are obliged to consider whether we, as the African and world community, are responding sufficiently to the human crisis of the millions of Africans fleeing conflict and deprivation as refugees and economic migrants. Very clear. Maybe Umgcinihlanga uhlanganiso weZimbabwe Community South Africa umnumzana Ngabutho Mabhena laye engomunye wamanxusa kulomhlangano uthi bayoncoma lo mthetho omutsha. Masikhangela ke i-white paper, i-draft white paper le ikhuluma ngokuthi kuzaba le SADC work visa ma kungaphumelela. So lokho sibona ngani kuyingaba into enhle kakhulu, iyakhuluma futhi la ngama cross border trade visa. So sicabanga ukuthi ma ingaphumelela i-draft white paper le la abavele sebekhona eSouth Africa besebenza, sicabanga ukuthi bazowathola ke lama document. Ngokwesifiso sahulumende kulomthetho ukuthi umuntu wakwelinye ilizwe abesizalwane sakwele South Africa kuzenziwa kube nzima kakhulu. Uhulumende ufuna lalabo osekubonakele ukuthi balusizwe elizweni baphiwe isikhathi eside sokuhlala elizweni achi imvumo yokuba izalwane zakwele South Africa. Kukhangelele ukuthi izifiso zogatsha lwendaba zasekhaya lezi ezingakabi ngumthetho ogcweleyo zisiwe dale abaphathintambo kwele South Africa bese zisiwa eParliament ngenjongo yokuthi zemukelwe zingakasiwa kuMongameli Zuma ukuze zibe umthetho ogcweleyo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.